government ke lariba magi machinery meyam office meyam magi administrative adum unit meyam che ma phajana strictly enforceable ohenna ba administrative reform ama yam phajana masak thok na paikhat pam changi prime minister lak patara ga masi mongon de ko ne expect to ba yai masi question sit to ba yai aloina na masi reform chi lak tra ga di akhoi gi mang khriba akhoi gi kana to khriba meyam che rebuild to ba che shom ngamoi administration na shum yu lei tar ga di kai ri unga ka doi no chaka se dum phel loi tamni magi jinduna ni ungaga akoi state se ongtang rebuild tor ka train asa tori se sema number 1 number 2 akoi economy se collapse ori se mase revive to na ba khongthang akhan na ba khongthang maruena business sector da entrepreneur sector da market economy da ate economy da mapan dege pochai proper means of production na do means of livelihood me am ma khakta leriba problem sing se masi restore to na ba akhan na ba adu ma thaurang adu ga ahum subada kaino haikan da akoi sirisa leriba academic अखोई इंस्टीट्यूशन मरुएने एजुकेशन डिपार्टमेंट से पुलप कोलाप्स होरे मसिना मरम होरे कांदा अखोई अंगांग मयाम खक्की फ्यूचर से याम थीना सोइरे अखोई करंबा कॉलेज दा करंबा यूनिवर्सिटी दा करंबा स्कूल दा अखोई अंगांग सिगे आशा उरी बगेबा मणिपुर के लेरिबा एकेडमिक सिस्टम सिगे मखादा उजिक लेरिसे पुरा कोलाप्स होरेबा ओइदि हारि से खर ओइरेबा फजना अखोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खरना याम कना मेकअप तौनबो होने अदोसु छुटी थादोकपगा छुटी थादोकतबगा अनि से छुटी थादोकपने हेन मसिंग यामेबा मणिपुर अदुना अखोई स्टेट से लेरिबा अंगांग सिंगसे मपान दा पैसा पुथोगा लाइक तमहनबा ngambaduna खर फरे ngамdaba मखैसिदे पाक सन लाइक तमद्रे पुंगांग मांगे जनरेशन अमा पुरा तुदौरेबा सि अकन मिंग चमगा अखोई एकेडमिक छे मसि से याम फजना अंतंग मसि कनो तोबम चंगे मसि बिल्ड अप तोबम चंगे मसि अखन मिंग तमबम चंगे लोइनना अतै मसि ग मरि लेनबा ते सुमियाम खक्सु लेरि मदो अखोई याम तेनबा मतम से लोइना एड्रेस तोबरि यारोय तबो समझल लकांदा प्राइम मिनिस्टर ना लमदम सिदा लेरिबा अखोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से मसि चेंज तौननबा यामना अखोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट करंबा एनवायरनमेंट सेक्टोरियन अमसुंग कम्युनल पॉलिटिक्स से मसि लोइसन गदोबनी सेक्टोरियन एंड कम्युनल पॉलिटिक्स लेरिबम खैति स्टेट से वायलेंस अमसुंग कॉन्फ्लिक्ट लोइरोयबा अन सेक्टोरियन एंड कम्युनल पॉलिटिक्स मसी लोइसननबगिदमता प्राइम मिनिस्टर लमदम सिगी अनौबा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नम प्रोपोंग नमनबगिदमता मदुगिदमता अखनब थबक थरम खरा मसी इनिशिएट तौबिगदौबनी मरुआइना अखोइगे मणिपुर एज अ होल सिरेसर लेरिबा मियाम पुनमक्से मसी अखोइगे सेपरेटिज्म नत्रगना अखोइगे मेजॉरिटी के हेजिमोनी सिगी वखलोन द सागत दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से मसी लैहंदबा मणिपुर एज अ होल सिगी कलेक्टिव मास पीपल अमसुंग अखोइगे फ्यूचर मसेसिरा अखोइगे कोएक्सिस्टेंस सिरेसिरि युमफम ओइबा यामना फजबा अदुंबा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अदुदा युमफम ओइराकांदा मणिपुर सिरेसिरा कंपटीशन तौनबा अदुंबा दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अमा लमदम सिदा पुरकपा ngam तारबा अदुइ तारगरि लमदम सिदा कम्युनल अखोइगे अमसुंग वायलेंस की कॉन्फ्लिक्ट से मसी लोइसनबा ngambani Who is responsible? How giba chahi ani helaba phawbade resolve toba ngamdaba irang habatare lomi myam amna lo uba ngamdaba IDP myam amagi mayum ngasidi upun ta na thugai rakanda mayum da mo hanjangani habigi manglan mangphawna dana yamna masagi privacy masagi comfort adinga masagi ikai khumnaba dignity loina matpi rakanda gasi hingiba punsi aduga masigi gi chaithing siga maram oirakanda akhoi hokhiba chahi ani sida sigriba miyam mayam ma on both side who is responsible miras masi khoi sengna haira kanda khoi gi lamdam sida ngasi khoi na uriba khoi gi phibam se masi ghost city haina ama he khaina bado madugi sabsaba mong aduni haba tare akhoi se devastate oiraba adum lamdam ama khakni habada haiman ba thoi lamdam sida leiriba miyam se masi shanti oine hingbagi adugumba livelihood to phangdrabani masida haura iba naha kya se masi lamdam sida khoi hingbagi asengba mare mahau karino haiba hokiba sahi ani khare hen base masi khoi phangba ngamdrabani loinana lamdam sida leiriba miyam se fear psychosis amada loinamak leirabani akhoi haura iba naha kya adumba mindset sida akhoi miyoiba amoibagi leifam thokpa adumba sabchaba adumba code of ethics to magi humanity gi oiba code of ethics to madu haining ai leitana shokraba haitare ko namsira lerise akhoi yamna criminal mindset che masi
circumstance na compel tawraktana adu yamne masigi phibam chu wangkhat khraba duna khoi lamdam sida morality si hingminabagi coexistence ki morality dagi horaga koi punamaki human behavior kari kram yam se loina shokrawa moreover that akhoi sida khoi na uri base akhoi crisis se horakpadagi akhoi more than 260 lives already akhoi mioi jani humpu hen bagi punsi mang khrawani mioi ke amagi adumba khoi soinaiba mapunsi chupa amuk handa hanagi phibam da hala roi da soinaiba aduga loina tongan tongan ba asu open ke agi chetheng nangkrabani yum lising humpu hen bagi adumba tangoi onkhiba saktamado akhoi na mayok na khrabani sigi situation mayam sigi mathakta akhoi day to day hingbada akhoi mathau tariba adumba pot kaya akhoi free movement leitabana maram oirakanda akhoi lamdam sira crisis leibana maram oirakanda akhoi lamdam sira sida angakba phangna akhoi gi miyam sina akhoi hingbada chetheng mayok naribani sigi situation se masi haukheba sahil ani khare hen base mayok daraga state sida leira aba sigi matam sida india madusu karaida india gi territory amagi manungda masumba situation se leira aba masida for a long time phajana quite silent se prime minister na leiro matungda ngasi ngarang haiba tare akhoi prime minister manipur lakani haibagi ano wafam mama adumba unofficial weba sources singdagi akhoi gi tongan tongan ba official singi adumba sources singdagi haiba wafam lakpase masia ngakpa fawi haiba tare it's not a joke manipur ge miyam na mayok nariba adumba situation sing ase masi phagi yoina india ge prime minister na khandra haiba se manipur ge miyam na akhoi chapchana akhoi right time dai khoi question to hogodabani masi mana lakadori haira kanda akhoi heta prime minister lakadori haira kanda akhoi pangdhaba natraga akhoi hekta kano tawbagi soft corner akhoi miyam na thambagi mathau tade chapchaba right question prime minister akhoi ge miyam na amatoina akhoi topam thoi asuk yamna akhoi ge miyam sina sangaba matama mayok na khriba dugum awaba mayam se masiga responsible oiba misak se kanano prime minister ni lamdam sida yum lising phu hena akhoi mai chakraba tuigraba takraba tumgraba adugumba matuda leramba miyam amna akhoi siresida lanjen nadana akhoi masisida leiriba idp oina leiriba hingbagi livelihood si idp ne hingiba life sibu life ne na akhoi na consider tobu yabro just for survival hingba khaki shor honana ba khaki chakhaugi starvation khak menana bagi livelihood amadani miyoi ba amana hingbagi adu ba tasteful oiba life karino khangdraba namdam ji uhai da saktam se asuk sang ba chahi ani hen ba se masi ma tangban da phamaga yengaga laaga manipur laiba praja singche masi magi leipak si praja natabadawna akhoida effort tight oiba adugumba side feeling ngaiba dugumba mieng abada akhoi miyam chibo mana treat toraga na hekta parap lakani ga haira kana akhoina pungning fen ga doba pot dudi natte mana punamak sige responsible ni haibo apamche thamjage so mana dietary ekhoi uncle na habi ribazi misimina adagi den yung kai tum takhiba adagi den mayam na wari mayam matipur da tangdu leita da ho sagi punsi ki da ekhoi hanjala pun ngam da film da matam sang le pazi prime minister modi na responsible oi haidar gadi prime minister modi dagi manipur mayam na kari expect to is as a prime minister of india hojik mangi be aba mangre man hojik lakta raba and if he is very serious now what are we expecting from him kari expect away akhoi hojik manipur da khwaidagi henna maru oiba issue sing in manungda irang sigi manungdagi lakhiba idp gi issue se masi khwaidagi serious oiba issue ni prime minister must be very serious on this issue idp gi issue se ani issue bada free movement gi issue se indian constitution gi fundamental rights amasu oiriba article number 19 clause 1 sub clause d gi makhada piriba akhoi free movement every citizen of india sina akhoi phangada guaranteed tawkraba free movement ge right se lamdam sida lariba miyamna sahi ani hen ba se masigi free movement se masi restore to bungam da ba se masigi accountability amusu masigi responsibility mana logada bani aduga mana masigi chapchaba adumba keno ma wan thokama prime minister lakpa taraga di masi pigada bani ani shuba bosamoina ahum subada akhoi ge kano da shuda leigreba adugumba militant singse
ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦ ꯃꯁ ꯕꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯞ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯈꯔ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔ ꯎꯏ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯁꯆꯔ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀꯥꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯋꯥꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯁꯆꯔ ꯈꯔ ꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯐꯥꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯄꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯖꯦꯁ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯄꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯪꯗꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯂꯩꯇꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯁꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯕꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ NRCꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA BJPꯗ ꯂꯩꯕ MLA 8 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ MLA 10ꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ BJPꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ BJPꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯣꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ BJP ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ MLAꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯋꯤꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯖꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯁꯤ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ MLAꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯃꯦꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯣꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯝꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯔ ꯎꯔꯛꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯃ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯉꯨꯔꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, Uncle,
ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSOꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯅꯔꯝꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ CSO ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯎꯅꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯁꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛꯀ BJPꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯚꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯅ ꯎꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ in the light of the development of ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ is it likely to indicate that ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯥꯒ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯀꯧꯔꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯎꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯊꯪ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯈꯔ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔ ꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯦꯟꯃꯤꯔꯥꯖ every problem has a solution ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯎꯅꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯛꯑꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯥꯞꯈꯥꯏꯅꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯛ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ 12 ꯗꯦꯖꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 12 ꯗꯦꯖꯁꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯇꯝꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯝꯅ ꯅꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯅꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯀꯝꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯕꯇꯝ ꯑꯃ ꯅꯝꯃꯒ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ 2.5 ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯂꯦꯞꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯕꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯕꯇꯝꯗꯣ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯕꯇꯝꯗꯣ ꯅꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯃꯥꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. Uncle, thank you very much. I have a couple of questions. I have who is responsible? I have uncle wafum to the kitchen defer to give it. Okay, have any? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ
adum nakalam rom da chap mane na dum lowi adu tawen ewan na harisina ako husiki state se Yes. state must be responsible ado state na responsible si oifam thok pane ba ado prime minister na responsible oigada bani haire base si tamo hemantan so dum haibiram miduni kai gino hai kan state ki mage tawgada power and function se masi day 1 2 swai dege hauna prime minister ye court at the tham greba loina ko maruina akoi state sida leriba akoi kano se article 355 imposed tawi hai tawde hai adu ye question ama lekhre adum masi mapan thong da phongdok tragasu manung dadi imposed tawi hai bage pot ama dum lekhre ani subada security advisor tharakre ahum subada unified command lothokre ani state sigi tawgada ba mage state masana paikhat sagada ba magi oiba maning tamba magi kano se mangona piriba constitution na piriba magi law and order maintain tawna be hak puna makse mase center gi khutta loina mase hana paisal laga thamkiba maramna asuk sangba matam se violence lefandana lerakhiba aduga leriba situation se restore tawba ngamdawa peace and normal se restore tawba ngamdawa aduga restore tawna bagi yamna concrete oiba comprehensive oiba yamna speedy oiba thawak thoram sing si ukhidaba masige mathakta prime minister sina state sida achuk chauna burning oira kanda masigi wafam che kari mata concern oi bidaba lak bidaba loina na kaigum matamda akhoi parliament yamna kanna akhoi opposition ji mai kai dege amadage vehemently masige question se pressure la kanda ga phongdok pa yamna real oiba magi wafam khara daga mana hai kiba akhoi hokiba previous time da sahi manga taruk chatkiba atopa kanglu furup singi marka thokpa balance sahi manga taruk chatkiba yawi ga hai masina na koi na manipuri gi balance se sahi manga taruk daita yaudaba sahi manga taruk chatlan lasu chatpada madu normally adum chatpa yaba atamamang chakrimni si adum chatpada sahi manga taruk kumba adum balance sathala leibada je question adum hangnatra su yaba si normally manipur gi diga haiba gumba gi mongda manipur de khun kharaba hana sunaba kaino to asi moi gi haina bini lutong da yaw khrabani ka moi gi si su adum mai mongda communal economic conflict ai manipur normal ni ka normal ni habi mong da to si accountable low gadamni moral ground ma accountable lo pham thui hawa pham sini ado ankan ani subada ai ki question je khar yame aduna ai na hangado si short kan khar te na phi ro pokum je ai ki manipur ki mp bimol akoizam haiba tai ai ki oza bimol na thamki ba wafam amani ga i picture ke yam gre prime minister modi gi matang sida manipur da lakta bagi matang sida man hai gi vazi in his first inaugural speech sida man hai gi vazi when the prime minister opened his mouth mana machin bang je hangdorak taragadi I will shut my mouth and haibama ani subada sida ekoi 28 Jan 2025 ta haigi baze Manipur is a case out of mind and out of sight prime minister ge out of mind su leitraba amaso out of sight su leitraba amani haidana yam ironically satire amaka jibe amatawi prime minister da adagi then very recently mana ekoi nate sina ekoi home minister ive chithi amadani prime minister na karigumba mahangna soiba khara tawgre habasi accept tawba taragadi pass is pass aduga let us finish this aduga maitai people sing di sungsoi soidana they will come forward to resolve this man haigi kari habini aujiki mp bimol ge aujiki wafam do koi ahan ba magi parliament mana piba kanoda magi speech to the pangiba wafamni prime minister gi machin je hangdo adi ai gi chin chi close to ke habdo madu yam remarkable loiba prime minister amana in leipaki prime minister amana manipur burning oirakanda magi machin ban se close to ga leibase masi si akoi gi leipak sida leriba miyamna masi gi question si taunaba gi damakta thagat kiba aduma mp amani haibada manipur ge miyam punamakna apen wa phau khiba dumba question namani haiwa phamse madogi wafam du ta thamjage madu hangpham thokpa question ni prime minister na masi ge responsible logadam ne apse in short maduni ausi ki question si ge asengba ka wan thokse okay aroi bena kada laksani baze ai ko ki kali kuma prime minister modi si lakane have ki thaja bazu lai handak se
if not the longest, but it is one of the longest foreign visit ni nipan mapan ni gumba changba visit amakak ni lepak manga ni unaram chalam gado buje masida Namibia dagi India da directly halakado budi masi probably that 10 natragana that 9 sida halakado ba khongjat amakak ni na halak taragadi amka aikoina fangiba national media gi news report sing da hairabadi likely second week natragana third week having second week sidi amna tension le aduna third week phawbada ekoi July gi hoji chatliba thasimukta ta lakani habigi yam chawna thajaba se phongdoi be zigi magi ground evidence kara leidi moruina security meeting ani ga home secretary gi chair to ba ma governor chair to ba ni tau ki ba masiga mari leina ekoi prime minister na sangara ma yaba ekoi government gi project mayam ama loishanaba gi khumang chopsal han bagi khongtha even ngasi ekoi na phangjaba pawdudi Chuchanpur gi helipad tagina district headquarter fawbagi masigi lambi se hoji emergency oina yam kana semi na tari ekoi na fangjaba ekoi ground reporter ekoi maduma ekoi na tai punamak sina hai tare prime minister je manipur da lakpagi oithopasi madi yam chauna leire aduda kari gumba prime minister sina manipur da lakta raga as a community leader moina miyam gi chingba moina ekoi gi prime minister lokotbam thokpa hai tare kam step ching lokot ni ga pamne Howjaki Manipura Lairiva Akogi Kum Laipurava Akogi ethnic conflict meamse Kum Laipurava Habiako ethnic conflict meamse Masi short term Ginatabako Akoi long term Gueva Akoi solution plan ama Masiam Nakai Shena Akoi Putopa Yai Prime Minister Namasi Tobige Harakati Yam line at Tobi Yai Haiva from She Tamjage Maruena Akoi lamdam sida leriba kanglu furup meamse masigi coexistence masida sida hamper toriba masida kaihaliba masida ngak leitana koi masel ge marakta trust deficit tholiba aduga koi collective idea dang ngak leitana challenge hoeliba koi masel ge marakta ngak leitana ningdon pomnariba ngangnariba sigi cause ba khaise masi fazana choke out toraga one by one choke out toraga masige pot singche stakeholder singi level da hojik wari sanabai thawk sum chathari dana stakeholder gi level da masi yamna fazana resolve toraba adoba taragati makhata na akoi lamdam sire sira sumaina akoi mutual distrust natragana amada point fingering aduga seisida daita yautaba adagi low pandaba magi apamba magi kanglop ki perspective ta chatnari ba tonari ba akoi civilized oidaba lamdam sigi matam siga chanataba ethnocentric oiba magi oiba kanglop ta yom phamora kan da sagatnari ba tonari ba khonari ba mayam che masi common platform amada common idea amada koi punamaki coexistence ki common idea am khakta akoi purakpa ngam taraba ade taragadi lamdam siresida prime minister na yamna masak thokpa anauba adugumba gift ama achoba administrative reform ama administrative reform harakanda administration sida hojik leiribe administration se collapse neba manipur da leiri se miraj ko maruaina sahi kaya gi mamang de sahi tare ni ban sahi tara muki mamang de gi manipur government notification thuaga kau giba department me amam khaki thabak pu hujik phawa haidok trine adugumba department sing to da thabak changadori bane ne flight to kiba candidate sing che makoi gi life chi kari oi gadori ke ba madugi thabak tu ngai raga hujik phawa leiri ba mi emagi life chi bo punsi chi bo sahi kya punsi ba ge ba maduda sahi tara se thabak ngai ba da hokhip tarakati mi dugi life chi kari oi gada ke ba si administration gi kano na tra failure na tra ba shigumba issue me amama deadlock me amama leiri ba khoi administration system chi da collapse storaba shoiraba system myamung khok leiri ba masi administration se fazana streamline tawba change economy loire economy loire ha misi administration se fazana streamline tawba change government ke lariba magi machinery meam office meam magi administrative adum ba unit meam che ma phachana strictly enforceable ohenana ba administrative reform ama yamna phachana masak thokna paikhat pam changi prime minister lakpa taraga di masi mongonda ge koine expect to ba yai masi question chit to ba yai aloina masi ge reform chi laktraga di akhoi ge mangkhriba akhoi ge kano to khriba meam che rebuild to ba che shom ngamoi administration na shum yu lei taraga di kai ri unga ka doino chaka se dum fail oi tamni magi jinduna ni unga ga akoi state chang tang rebuild tor ka traina sa to ri sema number 1 number 2
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ इंटरप्रेन्योर सेक्टर मार्केट इकोनॉमी अते अते इकोनॉमी मपान पोचई पुरप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मैम प्रॉब्लम से रेस्टोर तौन अखनब थौरांग अहम सूबद कईनो है एकाडमिक अखोई इंस्टीट्यूशन मरुएन एजुकेशन डिपार्टमेंट से पुलप कोलाप्स होरे मसिना मरम होरेकांद अखोई अंगांग मयाम खक्की फ्यूचर से याम थीना सोइरे अखोई करंबा कॉलेज दा करंबा यूनिवर्सिटी दा करंबा स्कूल दा अखोई अंगांग सिगे आशा उरी बगेबा मणिपुर के लेरिबा एकाडमिक सिस्टम सिगे मखादा उजिक लेरिसे पुरा कोलाप्स होरेबा ओइदि हारिसे खर ओइरेबा फजना अखोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खरना याम कना मेकअप तौनबो होने अदोरसु छुटी थादोकपगा छुटी थादोकतबगा अनि से छुटी थादोकपने हेन मसिंग यामेबा मणिपुर से अखोई स्टेट से आगांसे मपान पैसा पुथोग लाइक तमहबना खर फरे ngमदब मखैसी पाक सन लाइक तमद्रे पुंग मांगे जेनरेशन पूरा तुदौरेब अकनब मिंग चमगा अखोई एकाडमिक से याम फजना अमतंग कनो तौबम चंगे बिल्ड अप तौबम चंगे अखनब मिंग तमबम चंगे लोइनना अतै अतै मरी लेनबा अतै अतै इशू मयाम खक्सु लेरी मदु अखोई याम तेन मतम से लोइना एड्रेस तौबरी यारोय तबो समझलकांदा प्राइम मिनिस्टर ना लमदम सिदा लेरिबा अखोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से मसी चेंज तौननबा यामना अखोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट करंबा एनवायरनमेंट सेक्टोरियन अमसुंग कम्युनल पॉलिटिक्स से मसी लोइसनगदोबनी सेक्टोरियन एंड कम्युनल पॉलिटिक्स लेरिबम खैती स्टेट से वायलेंस अमसुंग कॉन्फ्लिक्ट लोइरोयबा अन सेक्टोरियन एंड कम्युनल पॉलिटिक्स मसी लोइसननबगिदमता प्राइम मिनिस्टर लमदम सिगी अनौबा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नम पुरपंग नमनबगिदमता मदुगिदमता अखनब थबक थरम खरा मसी इनिशिएट तौबिगदौबनी मरुआइना अखोई मणिपुर एज अ होल सिरेसर लेरिबा मियाम पुनमकसे मसी अखोई सेपरेटिज्म नत्रगना अखोई मेजॉरिटी की हेजिमोनी सिगी वखलोन द सागत दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से मसी लैहंदबा मणिपुर एज अ होल सिगी कलेक्टिव मास पीपल अमसुंग अखोई फ्यूचर मसीरा अखोई कोएक्सिस्टेंस सिरेसर युमफम होइबा यामना फजबा अदुंबा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अदुदा युमफम होइरकांदा मणिपुर सिरेसर कंपटीशन तौनबा अदुंबा दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अमा लमदम सिदा पुरकपा ngam तारबा अदुइ तारगरि लमदम सिदा कम्युनल अखोई अमसुंग वायलेंस की कॉन्फ्लिक्ट से मसी लोइसनबा ngam गनी हाबसे सि वाफम सिंग से थमजके ओके